媽，呢次係我離開咗屋企之後第一次寫信俾你。本來打電話就可以講嘅嘢，不過又唔知點開口。你係咪仲嬲緊我啊？我諗你會明我㗎。我最近識咗男朋友啊，佢係巴西人嚟嘅。佢好有男子氣概，又好體貼。我諗佢就係我理想對象。你知唔知巴西喺邊啊？離中國好遠、好熱嘅地方嚟㗎。雖然而家講唔埋，但我一定會返嚟㗎，都會將呢一切話俾爸爸聽。拜拜。E tu i mosca nessa bosta. E aí, Mario? Nosso herói. Olha, Mario, eu te considero como humano para sempre. Que sentem essas porra aí por cajón? Não tem nada a ver. Agora a gente faz uma boa parceria. É, Mario, a gente vai, tá bem?
在这儿干什么的？我是发型师。哦，不要紧啦，以后可以再过来，一定会有机会的。千万不要放弃哦。It's not a problem. Didn't know he was your partner. “您的机会来了，不要怕，快去吧，去啊！”Olá, amigos, e bom dia, Japão. E hoje temos uma notícia com exclusividade. Uma história de amor entre um brasileiro maluco e uma gata siamesa. Uma gata chinesa maravilhosa. E é isso aí. Fiquem ligados, porque a história por completo temos aqui.媽，我而家有啲後悔啊。不過既然係自己揀嘅路，或者再俾啲時間睇下。Dizem aí que tem um cara, claro que tinha que ser brasileiro, que resolveu ajudar a namorada, que estava à beira de ser deportada. Essa gata, tremenda gata chinesa. Adivinha o que aconteceu? O cara foi lá e salvou a menina. E é claro que a comunidade do Japão está torcendo para os dois como se fosse uma Copa do Mundo. Agora pergunta para vocês: você já amou? Você seria capaz de agir da mesma maneira? Ligue pra gente, a TV Piranha quer saber. E eu vou ser sincero, meu amigo. Eu estou dando a maior força para esse maluco brasileiro e essa gata chinesa. E tem mais, eu saio no braço se alguém tentar atrapalhar essa história de amor. Porque história assim, só mesmo em cinema.
Ok. Vou cagar. De lo de siempre. Una pinga, una pinga. Carlos! Carlos! Passaporte. Quando você vai embora? Hoje à noite. No Brasil, a gente é japonês. Aqui, a gente é brasileiro. Tudo sempre deu errado. E se agora, dá um jeito de vida. Eu tenho que tudo vai dar certo. Ok? Ok. Deixa eu pensar. O que está saindo por trás? Pelo menos hoje, aceita as contas aí. Não, eu vou pagar, cara. Eu ia te pagar, eu prometo. Eu juro pra você que eu vou te pagar. É só boca mesmo. Um grau desses, não tem nada que fica bebendo aí. Ó, cara, é o seguinte. Pra japonês eu não vou trabalhar. Quando entrar um serviço bom, eu trabalho. Falou? Você que é o Mário? Quem é você? Quem é você? Meu nome é Ricardo, cara. Vê se não esquece, falou? Eu não quero saber esse paca. Ih, na frente da chinesinho, cara, cheio das ondas, né, meu irmão? Vai! Puta! Vai, porra! Cala a boca! Para de imitar inglês na frente do meu bar.喂，是的。你要找的人找到了。
电影戏上都看到了。能回来，我真高兴。我的事跟你有什么关系？不要管我。还是这么倔。你越发笔记，看上去就越漂亮。なんだお前。はい。あなたが K を救い出してくれたのはお礼を言います。ケイの心もいつか変わる。運命に抱かれるの必然。リク。今天就到这里。遅いっすよね、呼びつけといて。ほんとだらしねえな、あいつら。
は用意した5億だ。5億。約束と違う。俺はそんな約束をした覚えはねえよ。私、あなたのボスと話す。関係ねえな。この取引は俺が仕切ってんだよ。いけない。それはトラブルのもと。5年前留学生だったあんたが今じゃ中国人を仕切ってる。もう欲しいものなんかねえだろ。トラブルなんかなりゃしねえよ。5億か。俺ヤクザになってりゃよかったよ。まあ刑事の仕事も同じようなもんだけどな。5年でボスになれんならよ、今からでも間に合うよな。俺たち10年やっても係長がせいぜいだ。転職するなら今だぜ。それじゃお前ら今すぐ行ってあいつらぶち殺してこい。選別代わりに役くれてやるよ。外人にでかい面させてくれ。そっちの方がよっぽどマシだよ。課長ほんと外人嫌いですよね。俺はな、子供の頃外人なんか見たことなかったんだ。それが今じゃいろんな色のが寿司なんか握ってんだぞ。食えるかそんなもの。食えない俺は。イライラするんだよ、あいつら見てると。お前の持ってくる肉いつも硬い。なおかつ負けた鳥縁起悪い。あ、父様。ああ、孔子様もいてる。怪力乱心を語らず。お前これわかるか。わからないだろう。わからなきゃ600円。どうだ。Please. Carla. Carla. Cara. Cara. Isso é, cara. Atashi, hey. Ué. O que tu veio fazer aqui? Tu não tinha ido embora com essa mulher? Tem um pepino aí. Fez o avião. E daí? Tu não tinha um cliente que negocia viagem clandestina. Tu não pode me aprender esse canal. Você sabe o que está falando? Por que eu tenho que me meter nesse tipo de coisa? Niho ni kita Mario. Watashi, otoko ni kara da utemendo mita. Nano ni Mario. Watashi no ai wakaranai. Kono ie o detetta. Watashi, anta taskeru ronai. 本当？昔の話だ。あんたも昔の話にされるよ。彼女には関係ない。悪かったな。Mario. Si quisiera achar esse cara. Pega isso aí. Pega logo e cai fora.
俺の子供じゃない。訳があってルシアが面倒を見てる。じゃあルシアはママじゃないの？ああ、違う。カーラのママと同じ部屋に住み働いてた。本当のママは？カーラを残してこの町から消えた。パパは日本人らしいが誰も知らない。行き場所をなくしたカーラをルシアが。卡拉，佢係代表咗傷感。Урок первый. Урок второй. ウォッカの話なんか気に来たんじゃねえよ。聞きたいのは海渡る話だ。飲むか。Урок третий. ロシア人はな、焼け酒は飲まない。飲みたいから飲むんだ。だから戦争に負けるんだ。できるかできねえかどっちだよ。一人900万。知り合いか。900万。2人で1800万。1800か。どうすんだマリオ。あったあった。銀行でもやるか。そうでもしねえ限り作れねえぞそんな金。どうだ。分かってるよ。話にならんか。手伝ってくれ。やめてくれマリ日本語話せるか。オ。そんなやばい橋渡れるはずねえだろ。俺はこの国でずっとやっていこうと思ってんだ。分かってる。手伝ってくれ。この店はどうする？俺がガンベに追われる羽目になったらここにいる奴らみんなどこ集まりゃいいんだ。警察には追われねえよ。もっとタチの悪い奴に追われるかもしれねえけどな。コックファイティングわかる？チキンを喧嘩させる。みんなお金かける。お金たくさん集まる。そいつをいただく。お前がブラジルでやったことは聞いてる。いつでも逃げ切れるとは限らねえぞ。椅子やテーブル買い替えてって言ってたよ。中古なんかじゃねえ。新品買えるぜ。店の権利だって自分のものになる。俺とお前でやるっつうのか。3人よ。いや4人だ。リカルドってやつの居所教えてくれよ。ちょっと待てよ。俺はあいつとは組まねえぞ。任せろ。あいつの飲み代取ってやるよ。ぬる。いや、いい。Tá afim de tomar porrada, meu irmão? Vou falar que tu é macho de verdade. O que você quer, cara? Apostar em micharia, apostar na própria vida, tá dando mesmo. Apostar. Isso depende da grana. Quanto vale a tua vida? R$1 milhão. O cara que não tem nem grana pra pagar a conta não vai valer tudo isso? Hai. はい。おい、中国人との取引どうなってるんだ。物は明日受け取ることになってます。明日？
逐一報告しろって言ってんだろ。何度言ったら分かるんだバカ野郎。そうキンキンわめくな。いいだ親父、こいつは喧嘩するしか能がねえ男ですよ。中国人相手にはこれぐらいドスが効いたやつの方がいいんだ。心配ねえなあ伏見。はい。のよしみよ、お前役の取引任されたんだってな。大丈夫かおい。金の感情で生きんのかよ。这样在家里干什么？你该干的事呢？是的。K。Mario。マリオ、ケイ、あなたたちはいかなる時もこれを愛し、これを敬い、これを助け、その命の。誓います。誓います。指輪。指輪の代わりだ。裏切ったらあんた殺す。
確かめてください。最高ですよ。おい。Chicken que sangue já chegou! É chicken! É chicken!たときたもんだろ三平。谢谢。日中友好、家内安全、もう満タイ。初めての付き合いだからな。今回はどっちの稲で引き取ったかだ。これからはこっちの言い分も聞いてもらうぜ。伏見さん、勉強した方がいい。ビジネスは生き物。相場は毎日変わります。中国人、相場に正直なだけ。あなた、なぜそれわからない？どうしてこう中国人と日本人は気持ちよく付き合えないのかな。それには理由があります。ほう。どんな？こんな話知ってますか？昔、東の海に猿の島ありました。そこで中国人、島の猿たちに漢字を教えました。でも、猿たち頭悪い。漢字の意味わからない。友情、信頼、義理、人情、慈悲、感謝、謝罪、反省。こういう場合、賢い中国人はどうすんだ？撃ちたい人撃てばいい。伏見さん、私を殺してください。人は死ぬとき、
真実を見る。 Cheguei, galera! Fuderam. Vambora, galera, vambora! Vambora, pô, vambora! Vambora, caralho! 派手にやってんな。おい、本部に応援要請しろ。ほっとけ。は？こんな時踏み込んだら危ねえじゃねえかよ。は？何人死んだと思う？ こうなったのもお前らの警備が間抜けなせいだと。なあ、金を返してもらうよ。取引は終了していました。金は私のもの。奪われたコケイン、あなたのもの。違いますか？あなたボスに怒られる。同情します。物を取り戻す協力、惜しみません。これをどうするか考えようよ。売るしかねえだろ。当てはあるのか？あいつはまだ生きてんのか？おかげさまでアキラのやつよく稼いでくれてますよ。今度2丁目に店出してやろうと思ってるんですよ。アキラのやつ最近のんけのガキに本気になっちゃって今俺とアキラで仕込んでるんですよ。具合がかなりいいんですよ。昔みたいに伏見さんも一緒にどうすか。違うよバカ野郎。前縁日で俺が買ってやっただろ。カメっすか。かなりでかくなりましたよ。あれはな、ミシシッピアカミウガメって言ってな、アメリカ産のカメなんだよ。そうなんですか。日本のカメより生命力強くってよ。石ガメとか草ガメってのが縄張り荒らされて困ってんだってよ。なんだか俺たちみたいですね。バカ野郎。で名前なんつうんだよ。亀太郎。違うよバカ野郎。お前とアキラで仕込んでるそのガキだよ。取引は終了してました。お金は私のもの。奪われたコケインがあなたのもの。違いますか？どじりやがってバカ野郎。どう落とし前つけんだ伏見。とりあえず指詰めろ。指でも持ってかなきゃ会長にかわす顔がね。おやさんに謝れ。土下座しろ。
伏見さん。しゃあねえだろお前。成りきだよ。成り行きっすよね。な。山崎。はい。ちょっと寝るから掃除しといてくれ。おやすみなさい。Ai, você. そういう場所 Achei, achei. Mas acontece que estão dizendo que máximo que pode dar é 100 milhões. Do jeito que tá, não tem outro jeito. Tá bom. E o que eu faço? É um cara de confiança. Vê se a gente encontra com ele. Farol. Até lá, um abraço. É hoje que eu me dou bem. Mário, não acredito. Que prazer imenso. Eu sou seu fã número 1, cara. Eu quero que você saiba que o que você precisar, eu tô aqui à sua disposição. De repente, a gente faz um documentário? Hã? O que você acha? De amigo para amigo. Uau! Ela é uma gata? Muito prazer. Não é à toa que você resolveu amarrar esse bode, hein, companheiro? なんて言ってんの？ごめんなさい。気がつかないで。私日本語全然大丈夫。あなたと話せる。私嬉しい。金どこあなたない。美人と一緒いる人間。ゆっくり楽しませ。あんたにとっちゃ悪い話じゃねえだろ。急いでんだよ。早くしてくれ。E aí, cara? Você acha que eu vou comer muita mulher? Mário, olha, se precisar de mim de novo, pode contar comigo. どこに行くの？ Moscou, Tokyo, Desobu, Sostara Doka, Ikoyo. グズグズしてねえ逃げろよ。大丈夫。Carlos. O Sokunati, o Arukatané. Chinesinha, Mário. Tchau. Tchau. 落ち着いたら手紙くれよ、マリオ。こいつをよろしく。お前はいい女だよ。世界で一番いい女だ。じゃあな。じゃあ。
伏見さん、伏見さん、わかりました。あのチンピラが喋ってたのはポルトガル語です。ポルトガル？多分ブラジル人ですよ。あっちには日系人も多いですから。アントニオ猪木だってそうです。もう猪木か。選挙演説見たことあるな。消費税に円髄切りとか言ってたな。猪木の前の奥さんって誰でしたっけ？確か女優さんでしたよね。ああ、賠償だ。賠償三つ子。いや山崎。はい。ブラジル人が出入りするとこ全部調べとけ。はい。沈んだ？船が？乗ってなくてよかったな。何？人生には考えられないことが起こる。だから楽しいとも言える。Вот я, например, у черта на рогах оказался. Я покинул родимый дом. Голубую оставил Русь. А все равно ни черта не понимаешь. Но мы... О, いける口だな。別の方法ないの？ある。でも高いよ。ある。めちゃくちゃ安いのある。あるよ。いくらで売りたい7億。キャッシュだ。安いだろ。コロンビア人、8億で買うと言ってる。さあどうする？ペルセンダー、こんなにいい役、他にない。あなたとてもだけ。これはペルーから来た役じゃないな。No、あなた分かってない。これはおそらく中国の雲南省で貧しい子供たちが栽培したもの。そしておそらく4日前海を渡って横浜の港に着き、3日前この部屋に届いたコカインと同じものだ。ローさん聞いてる？ミ山崎。Upstairs? No problem? Okay? Upstairs? 俺行ってくる。
ウーロン茶。起きろ！おい！人探してる。日系人の売人。なんだよ、お前ら日本語喋れねえのかよ！売人だ、売人！私日本語ちょっとしわかるよ。売人。私売人。体売ってます。とても安い。É isso aí, galera. Vocês acabaram de presenciar esse momento inesquecível. Claro que aqui na sua TV Piranha. Mário, muito obrigado. Kay, valeu. Um abraço. Arigato. Oh, claro, arigato. E é isso aí, galera. Fiquem ligados aqui na sua TV Piranha. O lugar onde as coisas acontecem, porque eu volto mais. Tem intimidade sobre os dois que só eu tô sabendo. A gente conta pra vocês no próximo segmento. Olá, amigos. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre uma coisa bem séria. Tá até rolando uma recompensa no final. A gente é brasileiro. E, sobretudo, trabalhador honesto. Até esse maluco do Mário, no começo também era. Mas no meio do caminho, resolveu mudar de ideia e acabou pegando o que não era dele. Acabou prejudicando muita gente. E agora tem uma criança que está sendo muito prejudicada por ele. Por isso, amigos de todo o Japão, eu te peço, se vocês tiverem o paradeiro do Mário, liguem para nós. E para quem tiver a informação exata sobre o Mário, aqui está a recompensa. Corta.1時間に1回同じこと流せ。老板，密鲁人说会给好价钱，卖还是不卖？买酒一定好了。卖给谁？不要过问，就谢谢。让你家的人呢？ちょっとこの人でかすぎ。結論は2つに1つだ。日本の刑務所でくたばるか、ブラジルに戻るか、同じだよ。Paga mais uma aqui pra mim.
que aconteceu? Você tá pálido? Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Já tô bom. Obrigado, cara.人の国来てご陽気にやってんじゃねえんだよな。カルロスってドイツだ。俺だ。お前ら周りやってやろうかくまってんじゃねえんだろうな。おう100万くれるって本当か。あいつオーストラリア行くって言ってた。ケイと一緒にマリオ中国行った。違う。ブラジル帰ったよ。やめて。Para com isso. Susuma era amigos do Mario. え？なんだ？何黙ってんの？お前らお嬢ちゃんの言いなりかよ。言いなり悪だったらこの子の言葉は特別なんだよ。へえ、そうなんだ。お嬢ちゃん、マリオと仲良しなんだ。ってことはなんだ。マリオにとっても特別なガキってことだよな。ね、かわいいね。じゃあもらってくか。連絡待ってるぞ。どうだい？東京って綺麗だろ。だから伏見さん見えませんって。もう戻りましょうよ。事務所にいると親父が出るんだよ。いてえよ、いてえよって鬱陶しくってな。伏見さん、ニーハオ。俺だ。伏見さん、組長就任おめでとうございます。もう一度友達になりましょう。間に合ってるよ。新しいコケイン手に入った。お祝いね。安くしときます。やけに早く待ってくるじゃねえか。返事急がない。私たち友達。連絡ください。E
またこの国じゃこういうのをな、落とし前っつうんだよ。やめて伏見さん、やめて。こいつやっちゃダメです。放送するやついなくなっちゃいます。なんだよ。岩崎、行くぞ。行くぞ。はい。船じゃすん明日やさ。今夜はうまんかい泊まってけ。大丈夫よ、金はいらんさ。Alô? Sou eu. Mário, onde você tá? Okinawa. Sul do Japão. Vou tomar navio para ir para Taiwan. Sequestraram a Carla. Carlos morreu, foi morto, Mário. Lúcia. Fala com calma. Os yakuzas vieram te procurar no bar e aí quase levaram a Carla e Carlos, que tentou segurar, foi baleado. Você que é o culpado, Mário! Deus, se mata a Carla, por favor, protege a Carla. Carlos は殺されて、カーラがさらわれた。俺のせいだ。
マリオ。カラを取り戻しに東京へ戻ろう。私のマリオ、本物の男でしょ。Aqui o Mario. Quero falar com você. Dá para você vir aqui ver. Zé, o que está acontecendo? Mário, me desculpe. Kinney? Os Yakuza estão oferecendo prêmio por vocês. Yakuza? Fushimi. Fushimi. Não tem brasileiros que vão te ajudar, Mário.薬ある？Se matarem a Carla! Não te... Mesmo que for você, te mato! Te mato, Mário! Cristian! Cuidado da Carla! Cuidado da Carla! Carla! ¿Vivida? Me deixe em paz!私が行く。
老板一直在等着你。老板，他一直都很疼爱你，但是我是一直都想杀了你。能明白我的心情吗？困难杀。好疼吧？慢慢休息休息。你可以一直在这里休息下去。真美，你真是个美人。我有样东西要给你看。漂亮吧？这是什么？看到了吧？我永远都不会是你的。不要！不要！不要！
球しませんか？なめてんのかこら！荒木いいじゃないか。勝負してやるよ。中学の時は卓球部だったんだよ。悪いけどな。来いよ。どうだ？何が見える？Escuta aqui, japonezada e chinesada. Não perdoa ninguém que me tire alguma coisa importante. 何も見えない。寒くて痛いだけ。寒くて痛いだけか。はい。何？分かった、ちょっと待って。あのブラジル野郎、テレビに出て俺らを叩き潰すってほざいてたらしいですよ。楽しくなりそうだな、山崎。はい。俺はヤクザやっててよかったよ。やつに伝えろ。女もガキも俺が預かってるってな。マリオ。マリオ。マリオ！
かっこいいなブラジル野郎。俺はお前と二人っきりで楽しみたいんだよ。Tá gravando? Oh, e nós estamos de volta, aqui, diretamente pra você. Tem poder, vem comigo, vamos ver essa confusão, vamos ver a pancadaria. Vem comigo, galera, vem, vambora! Milagre. Mari conseguiu. Eu sabia que Deus era brasileiro. 에, 다이조야미. 누네랑 조토야사. 나닌 조토야그 나마야사.あの船で沖まで行って台湾の船と合流する。入れるぞ。はい。
天の血かな。暑いな。始まるフィナーレを眺め血の気引いてたのは甘い夜いずれ見るだろう恐怖はもしかしたら僕が探したものあらゆる苦痛から癒されるとした息が殺した愛とは覚醒それならうまくいかないフィナーレは冷酷を伝えるための合図そうであれば幸せ涙も忘れた出所して何か変わると思っていた誰かの浅はか歌詞はとても強め新気づきやらすくだラダルをさらげた夢中になれただけを問われそれを察したフィナーレは心臓と高さ感じるための合図そうであってほしいと涙は変わるフィナーレは冷酷を伝えるための合図そうであれば幸せ涙は忘れた君の目は何を見た僕の背中さらとも僕が向かう景色が全て合わせて